Vlada je u proteklog godine na razini državnog i javnog sektora pokrenula ili pokušala kroz jednu reformu doći upravo do rješavanja tog problema, dakle i kroz podizanje osnovice u temeljnom kolektivnom ugovoru, a i kroz, ajmo tako reći, utvrđivanja kroz uredbu različitih koeficijenata za sve sektore u državnom i javnom sektoru. Naravno da takav veliki posao se nije mogao savršeno napraviti, naravno da uvijek ima oni koji smatraju da su više zakinuti od ostalih i naravno da uvijek postoji pravo, kao što u ovom trenutku imamo pravo 3 sindikata da provode određene industrijske akcije, sindikata u obrazovanju, da traže veća povećanja koeficijenata za radnike u obrazovanju i to apsolutno nije sporno. Ono što moram danas ovdje naglasiti i što nije dobro, da upravo ta 3 sindikata prozivaju najveći sindikat u obrazovanju, sindikat hrvatskih učitelja, za nekakav takozvani deal sa Vladom, samo zato što ne žele ići njihovim putem, što žele nekim drugim putem doći do istog cilja što i oni traže. I da uz to se i proziva taj sindikat da je dilao sa Vladom zbog nekakvih sindikalnih nekretnina i tako dalje, što je apsolutni nonsens, jer sindikalne nekretnine i ono što je pripalo sindikatu hrvatskih učitelja je dogovoreno 2010. godine na razini svih 5 sindikalnih središnjica i jednostavno te medijska pisanja sad trenutno o tome bi želio na ovaj način definitivno demantirati, a sigurno nešto će o tome reći i kolegica Sanja Škren. Tako da